Hello pejba hagani video ngani thoi pi kumnu pila aban reng ega tag jong pila da pi de YouTube bot pi don kam ban upload egi tag jong pm hagani video ngani thoi pi kumnu pila aban upload ega tag pai ba lada pi de YouTube bot lada pi upload video ha daily ha YouTube ta pi don kam ban tip chpangi de tag romo de thumbnail kumnu ban create thumbnail kumnu ban upload video kumnu ban create YouTube channel chpang ta ngalai thoi pi pila ban check egani channel jonga ngalai thoi pi jong khasi hagani video ngani thoi pi kumnu pila aban reng aga tag jong pi te pila aban yo tag jong khasi changata ro ngani thoi pi nu website ba best ba ban copy ga tag taro ngani thoi pi hani video lada pi new hani channel jonga subscribe gani channel jonga click youtube bell icon and pila aban share gani ni video ye vlog jong pi ro lada ye vlog jong pi interest ban kamai bisa na youtube te ki ro la aban kamai lada ki upload video daily lada ki post thoi pi bro iyo jeng to IPM te mentangan record yang ni laptop screen jonga dengan pesio thoi bi kumnu pi la aban upload tag kumnu pi la aban penrang ya ga tag jong pi hagani video ngani thoi pi ngala record yang di mobile jonga te menta first of all pidon kam bande ha google te source rapid tag pai ngan source ma pidon kam ban source rapid tag tengala source rapid tag nong te menta pidon kam ban klik hani pai ngala klik hani Dapte kan long kum ni mom. Tementa hani pidon carbon source. PE ni hani pidon carbon source. Mo suppose ani a video jong PE de kumno ban kamai bisa online mo dengan source mi kumno ban kamai bisa online. Tapi lai ngala source kumno ban kamai bisa online. Tapi pidon kam ban klik hani source menta. PE ini search pidon kamban klik ini pai ngala klik hana PE menta la apa ini tag kumno ban kamai bisa online kumno ban tray online kumno ban kamai bisa na Instagram kumno ban kamai bisa online na text kumno ban kamai bisa na WhatsApp kumno ban kamai bisa na let's say te ini bara i bro ba source ha ni ha YouTube ini tag don kam hani ha video jong pila da pi video komno ban kamai bisa online nong tengah la copy gini tag nong enta pi don kam ban post ban bo ini tag hani ha video jong pi dengan link hani ha YouTube studio jonga dapat bai ba la da phim chon tho ngala upload video ngala pasyon tho pi project pi link te check e video ma teman-teman pasyon tho pi kumno pila aban ad ikidu tag to suppose nga chukwa aban ai example pe nga kwa aban ad ikidu video hani tangpa video day kateng title jong video kumno kala bandon kumno ban kamai bisa na online tangpa ni kumno ban create professional thumbnail anyway nga chukwa aban new example ipima affiliate hani to suppose lada pi create video kumno ban upload video ha YouTube to affiliate ha to rapid tag the source kumno ban upload video ha YouTube lada pi create video chpang kumno ban edit video affiliate and source kumno ban edit video the first of all pi don kam ban tho ega title ro important ba nama lada ki bru ki source kin source kumno ban create professional thumbnail kumno ban create thumbnail kumno ban chna thumbnail kumni ki bru kin source lada ki bru kin source kumni the any video la ban rank roma baita lada pi kwa ban bo tag pi ni tag pi don kam ban klik hani te pi klik hani te pi ni tag banga bo ini tag jonga kumno ban create thumbnail kumno ban chna thumbnail kumni na te lada pi de new the hani tag de zero no the pi don kam ban klik hani add tag pi klik hani add tag te pi chu copy chu paste hani chu click long press ma pai la ang paste nang pi chu paste te lada pi paste the itu tag ba pi copy kin long kumni hani kumno ban edit thumbnail kumno ban upload thumbnail kan long kumni ma tementa pila paste gitu hotu te pi don kam ban paste hani ro hani description pi don kam ban paste gitu te swa pi paste te kadon koma te itu koma ibora pa ngan le hani ma ngan delete no debita pa ngala paste no te pi ini don koma hani kumno ban kamai bisa online pi don ni koma pi don kam ban delete pa mentah hani kumno kamai bisa online am video itu koma dale pidon kam ban le kumni itu koma lada don nong te ka YouTube kan ong o uni bru chu copy gini tag ne te bhai ta lada don koma te pi delete itu koma mo te
I hope pila asnyo thu te menta ngaku aban ong pi pai ba lada pi new gani channel jonga ngala wanra ip ga series ma kumnu ban kamai bisa na YouTube te pai anyway hagani video ngapan syo thu ip lada pi kwa ban kamai bisa na YouTube kanu subscriber pi don pangta ngala apa syo thu ip te menta hagani video ngapan syo thu ip kumnu ban create YouTube channel hagani video ngai thu ip kumnu ban upload video hagani video ngai thu ip kan kumnu pi la ban create thumbnail lada pim tip thumbnail yung ngat presyo thu ip menta ro ma dapat ini day thumbnail ini day thumbnail lada pi ko aban upload thumbnail pi dan kam ban klik hani tep pi dan kam ban klik hani change pi la ban change ma ngal apan so tho pi ini hatu first video kumnu ban create kumnu ban upload video ha YouTube pi ini kumnu ban upload video ha YouTube hagani video ngala persnya tho pi woro itu jen ngala dapat ba I hope pila so tho kumnu ban reng ega ni tag jong pi lada video YouTuber kumnu ban reng ega tag jong pi website ayu pi don kam ban use pantar ngala tho pi kumnu pidon ka ban copy gada tag kumnu pidon ka ban paste ani ha YouTube channel jong pi hato YouTube studio pangataro ngalai thoi pi tebat ba lada pinyu ni channel jonga subscribe ni channel jonga lada pi ko ban man YouTuber ngala chna video panga yuyu ngala pas thoi pi ni video pila ban pa itu video ro lada pidon dau pila ban comment tebat ba tangin time tasni kublai sipon